Patulo muba pando kanata poko ane ye no blessing kaini katepya weda tatepu koto miwe the sisi podo koso phadu agini lo tatepu dikai matahini ola Return Treasure YouTube channel ni lo dasi weda le to bloka le pwat be puni koso oweda tatu awe mi koso le atuko takudo ti si weda sapoko pula ano sini odpake lalo le pwat be ho apuni oweda do the hipu hopo tundu sikolo badoni the hipu hopo tundu ni phe wete heki su hi phamu le kleni batalo atado kosoni lo pheni akha kosoni suni chi le akumyu do phiweda chi le the tidapa oni lo pheni the photobe klasi we ne the kroma bwani ima koso to khole tatudu taplo upu kite sa ki the phoni piti khanako pu the sikopu we mitmeni ni mano yegayo tina dule tutti ko binelo daputi dapa la tapli tapu lo hatoki we kusunu ni lo phe we te ki tla kwi kusoni yi de sai do dapu de be kla kuto da ni to ke hi kusolo ata atudu I la tamalu timini ni lo ma ko do atotini phe koso phadu tudu I mi te pe ba ta sakato awele nuwe sudu le koso anandi pu do yiweda sasa kale lo koko kha koso ni phuti no thodo uklesama lo te kwi ne da tani le anandi pu ni lo basa mawe tino timi ba the timi ko putu we no lakini Hewitasuke da le yitamana do huta ilo no bwa agalama witasuya no pheni kha dani hathokwi le anandi punilo tate purakai hebwa tamalu le pimi bwa le odo allo alamasa patakriti si bwa ga mana ma kha bwa agano do sodo ko bole bwa aga phokuba Pakuwane urota kweta ya le komundo mulata kula ta omu pulo. Simusi poma pando kanata pakuwane tumiti wena pudikai game lunino mo to like and share ni wa ni to pakamari to kasunya ni lo mo yo ata suisuwa kloba to ko wane ni diki tablu